U srcu afričkog kontinenta, gdje se savana proteže poput beskrajnog oceana zlatne trave, iz ranja visoka sjena, životinja koja ne mora rikati da bi izazvala poštovanje i čija se snaga mjeri u krdima koja napreduju poput živih oluja. Njegova prisutnost dominira krajolikom i iako ne doseže brzinu geparda, niti posjeduje impozantnu prirodu lava, njegova snaga, izdržljivost i prije svega kohezija čopora čine ga nepobjedivim divom. Gdje god marširaju, ostavljaju trag koji preobražava zemlju, čupajući korov, podižući prašinu i označavajući tlo dubokim znakovima koji ocrtavaju put vječnog putovanja, podsjetnik da je bizon prisilni nomad. Kiše označavaju njihovu sudbinu i crtaju nevidljive rute koje krdo slijedi s drevnom preciznošću, napredujući kao jedinstven organizam koji se suočava s užarenom vrućinom, opasnim rijekama i teritorijima koje muče grabežljivci. Jer u Africi je svaki korak kockanje, a glad vreba u sjeni dok kraljevi savane čekaju priliku da probiju zid i oduzmu život. Kandže se zabijaju u kožu, očnjaci paraju pulsirajuće mišiće, a prašina postaje crvena dok lavovi skaču na leđa divova, grizući i kidajući meso dok ostatak čopora pokušava pobjeći. U tom trenutku savana se sjeća svoje najsurovije istine. U divljini snaga diktira sudbinu, smrt je prirodna kao i preživljavanje, a svaki trenutak obilježen je odlukama koje ne trpe odgađanje ni milost. Međutim, opasnosti nisu ograničene samo na vanjsko okruženje, jer se čak i unutar krda bizona vode druge bitke između hijerarhija, saveza, napora ženki da zaštite svoje mlade i troškova ostavljanja starijih. No život stvara i neočekivane veze. Pojavljuju se iznenađujući savezi, poput onog koji ih ujedinjuje s pticama koje im čiste rane i zebrama koje dijele njihove puteve, otkrivajući da preživljavanje u prirodi rijetko bude usamljeni pothvat. Te veze pokazuju da čopor funkcionira kao kolektivni titan, gdje su moć i ranjivost, neprijatelji i saveznici isprepleteni u priči obilježenoj stalnom napetošću između života i smrti. I usred ovog beskrajnog marša, neočekivani događaj mijenja sudbinu majke i njenog mladunčeta. Što se događa kada novi život provali u srce migracije? Da biste to razumjeli, morate slijediti ritam krda i slušati duboki ritam njihovih tijela koja se kreću u skladu, puls koji uzrokuje da zemlja podrhtava pod oceanom kopita dok se tamna masa kreće u zbijenoj formaciji, podižući oblak prašine koji se stapa s horizontom. Ima ih tisuće, a svaki korak odjekuje poput dubokog bubnja koji označava puls savane. Nemilosrdno sunce prži njihova otvrdnuta leđa, a zrak vibrira od žarke vrućine koja može premašiti 40 stupnjeva, zbog čega tlo prži pod njihovim nogama, a svaki udah osjeća se teškim poput olova. Tako se odvija migracija divova, drevno putovanje koje se ponavlja iz godine u godinu u potrazi za vodom i novim pašnjacima, a u kojem mirnoća nema mjesta, jer je kretanje jedino jamstvo preživljavanja na ovim afričkim ravnicama. Usred ovog beskrajnog potoka, ženka bivola napreduje uz svoje tele, snažna mlada životinja koja već poznaje ritam krda i instinktivno reagira na opasnost koja vreba u svakoj sjeni. Majka nosi teret koji određuje njezin tempo i njezine odluke. Zastaje na nekoliko sekundi dok ostatak grupe nastavlja dalje, ravnodušan, progutan prašinom koju podižu tisuće kopita. A onda, usred buke migracije, život snažno procvjeta među divovima. Beba pada na tlo, mokra i drhtava, tek bljesak krhkosti u krajoliku kojim dominira sila. Nema mjesta za stanku, a priroda je pripremila ovo malo dijete za gotovo 11 mjeseci trudnoće. Rođen s čvrstim mišićima i spretnim zglobovima,
Sposoban je stajati i hodati čim dotakne tlo, vođen instinktima koji ga odmah pale i povezuju s neumoljivim ritmom čopora. Hitnost ga tjera da ustane. Podigne prednje noge, ali popušta i pada natrag na tlo. Pokušava se ponovno podići klimavo dok mu se majka približava i nježno ga gurka njuškom, orijentirajući njegovo sićušno tijelo. Iznova i iznova ponavlja napor, svaki pokušaj odlučniji od prethodnog. Konačno, uz podršku majčinog ohrabrenja i vodstva, uspijeva ustati i napraviti svoje prve nespretne korake. Korake koje kao da ga je naučila sama savana dok se pridružuje ritmu krda. Majka ga uporno liže, ne samo da bi mu očistila tijelo, već i da bi uklonila svaki trag koji bi mogao odati njegovu prisutnost grabežljivcima koji vrebaju u svakoj sjeni savane. Mlađi brat ostaje u blizini, pažljivo promatrajući kako novi život ulazi u obiteljsku dinamiku, učeći držati korak s grupom koja se stalno kreće. Majka i njezini mladi ponovno se pridružuju toku krda kako ne bi ostali zaostali, a svaki korak odjekuje kolektivnom snagom, podsjetnikom da nema predaha tijekom migracije, jer svaki trenutak zahtijeva pažnju i odlučnost. Sati prolaze bez prestanka dok krdo napreduje, otkrivajući sa svakim korakom tihu logiku koja ga održava. Odrasli mužjaci stoje na bokovima, čvrsti i budni, dok ženke okružuju mladunce preciznim pokretima koji ih drže sigurno u srcu skupine. Mladi se guraju i spotiču u nespretnim igrama koje ih, nesvjesno, pripremaju za zahtjevan tempo marša. Stariji prate ritam svojim stabilnim hodom, a duboki mjehovi dižu se iz njihovih prsa, odjekujući savanom, držeći krdo na okupu. Usred ove mreže snage i brige novi život ne hoda sam, već ga održava zaštita vlastitog naroda i kolektivni impuls koji vodi divove na njihovom vječnom putovanju. Ali zatišje u migraciji nikad ne traje. Uskoro masa tijela ulazi na teritorij obilježen nasiljem. Još to ne shvaćaju, ali ušli su u zemlju velikih afričkih mačaka, gdje svaka sjena može skrivati grabežljivca, a svaka tišina može najaviti smrt. Znakovi opasnosti širili su se posvuda. Kosti izbijeljene od sunca raspršivale su se po zemlji poput tihih upozorenja. Dalje svježe lešine zebri i gnuova proždiru rojevi muha, a iznad njih lešinari kidaju meso svojim teškim kljunovima. Oko njih neki šakali oprezno vrebaju, ali se povlače kada osjete da se bizon približava. Sam zrak kao da je impregniran metalnim mirisom koji nosi neizbrisiv trag krvi, a cijelo mjesto postaje zabranjeni hodnik, otvoreno groblje u savani. Ipak, nema alternative. Bivoli moraju prijeći ovaj teren jer se trebaju hraniti i iskoristiti svaku dostupnu pašnjačku površinu kako bi održali snagu krda. Ne mogu čekati da stignu do rijeke ili zelenih pašnjaka, a obilazak ovog dijela značio bi lišavanje sebe hrane i rizik iscrpljenosti pod neumoljivim suncem. Svaki korak ih približava bitnim resursima i istovremeno ih izlaže opasnosti, podsjećajući ih da preživljavanje zahtjeva kretanje naprijed, čak i kada se prijetnja nazire na horizontu. Potreba da se nastave hraniti i istovremeno štititi pretvara svaki pokret u kolektivni napor, te tako krdo napreduje poput nezaustavljive sile. Više od 2000 jedinki maršira u kompaktnoj fronti, napredujući odlučno poput tamnog vala koji se širi savanom. Na prvi pogled to se može činiti kao prednost, nepremostiv zid, ali lavovi znaju istinu. Za njih gomila nije prepreka, već prilika. Desetljeća lova naučila su ih da krdo uvijek pukne na svojoj najslabijoj točki. U visokoj travi ženke čekaju, krećući se koordinirano i gotovo nevidljivo, svaki mišić napet poput luka koji će se uskoro opaliti. Nema buke među njima, samo pogledi i zadržan dah, dok iza, u daljini,
Alfa mužjak promatra ne upuštajući se u borbu ili trošeći snagu na prvi napad. On promatra i mjeri, puštajući svoje podređene da mu iscrpe plijen prije nego što intervenira. On je samo sjena koja čuva gozbu. Odjednom, napeti mir koji se skupio u visokoj travi je narušen. Rika je prolomila zrak poput bljeska munje, a iz šipražja su lavovi izjurili smrtonosnom brzinom. Cijela savana eksplodira u kaosu dok bivoli glasno riču, podižući kopita s tla i ostavljajući za sobom oblake prašine koji zasljepljuju i zbunjuju. Disciplina u krdu polako se raspada, majke gube kontakt sa svojim mladima, a cijele skupine se raspršuju, trčeći u suprotnim smjerovima, vođene instinktom i nagonom za preživljavanjem. Usred vihora ženka je izolirana zajedno sa svoja dva mladunca. Lavovi su postigli svoj cilj, odvojivši najranjivije. 3 ženke nasrću na skupinu, njihove zlatne oči uprte su u mlade bivole, procjenjujući svaki pokret. Ženka odgovara s potisnutim bijesom. Njezino gigantski tijelo intervenira, rogovi joj se spuštaju, a mišići se napinju poput čelika. Napreduje, frktajući poput grmljavine koja ispunjava zrak. Prva lavica spretno izbjegava, druga kruži oko bivoljeg boka ispitujući njegov izloženi bok dok se prašina diže sa svakim korakom i zamahom. Trenutak napetosti visi u zraku. Ženka blokira svaki napad, oči joj sjaje odlučnošću. Treća lavica prilazi proračunato, a oblak prašine miješa se s mirisom znoja i krvi. Svaki udah, svaki urlik, svaki zvuk trube osjeća se pojačanim. Tlo se trese pod sudarom ogromnih sila, a vrijeme kao da usporava dok borba za preživljavanje doseže vrhunac. Novorođeno mladunče je paraliziran panikom, inertno, nesposobno za kretanje. Njegov stariji brat čini nekoliko koraka naprijed, zbunjen preblizu neprijateljskoj liniji. I onda dogodi se neočekivano. Majka u očajničkom činu gura novorođenče na tlo. Gesta nije slučajna. To je brutalna instinktivna odluka, donesena u trenutku. Uz riku se okreće i bježi s najjačim mladunčetom. Strategija je jasna. Žrtvovati najslabijeg kako bi se spasio onaj koji još ima šanse za otpor. Lavovi se obrušavaju na malu žrtvu, kandže im se zabijaju u nježnu kožu dok im moćnjaci kidaju svježe meso. Divlja rika miješa se s prigušenim kricima, a oblaci prašine postaju crveni. Gozba je počela i čini se da je ništa ne može zaustaviti. Grabežljivci se migolje, preklapaju jedni druge, kidaju i proždiru, svaki ugriz je trijumf lovačke vjekovne strategije. U savani nema okrutnosti, samo neumoljiva logika preživljavanja. Jedan život se gubi kako bi drugi mogao nastaviti. Mlada životinja postaje krv, meso, energija koja produžuje živote lovaca i njihovih mladunaca. A sa strane brane, žrtva osigurava kontinuitet linije, čak i ako to znači odricanje od onoga što je najdraže. Ženka bivola se ne osvrće. Mišići joj drhte, disanje joj je otežano, ali koraci joj se ne usporavaju. Pored nje trči mlado tele, još uvijek zbunjeno, ali živo. Zajedno se uspijevaju ponovno pridružiti krdu koje polako nastavlja svoje putovanje. Danas su preživjeli, ali migracija je tek počela. Čekaju ih beskrajne milje, a svaki dan donosi nova iskušenja, nove prijetnje, nove nemoguće odluke. Krdo nastavlja napredovati, ali sjećanje na ono što se dogodilo ne blijedi. Svaka sjena u travi, svaki udaljeni zvuk podsjeća preživjele da prijetnja još uvijek vreba. Preživljavanje jednog dana ne jamči sljedeći. I upravo u toj stalnoj opasnosti proizlazi prava snaga afričkog bivola. Ona ne leži u veličini njegovih rogova ili snazi njegovih mišića, već u jedinstvu skupine, u tihoj sinkronizaciji koja im omogućuje da se zajedno suoče sa svakim izazovom. Krda afričkih bivola mogu brojati stotine, čak i tisuće, a među njima svaka jedinka ne postoji sama za sebe, jer je identitet kolektivan, a opstanak ovisi o zajedništvu, napredovanju kao jedinstvenog organizma koji osjeća i reagira na otkucaje srca savane. Tragedija izgubljene jedinke
poput potomstva koje ostaje iza nje, bolna je i brutalna, ali ne definira ponašanje cijele vrste. Instinkt čopora nadilazi žrtvu, jer kada prijeti opasnost, najjači mužjaci i ženke napreduju do rubova skupine i formiraju živi zid, okrećući se prema van, sa spremnim rogovima, napetim mišićima i očima uprtim u prijetnju, a unutar tog kruga sklonište imaju bolesni, stariji i mladi. Njihova gigantska tijela isprepliću se u savršenom jedinstvu, svaki pokret koordiniran, svaka gesta odgovor na nadolazeću opasnost, stvarajući zid koji se čini gotovo neprobojnim. U tom trenutku prsten divova stoji čvrsto, spreman žestoko se oduprijeti, a protiv te kolektivne snage čak i lavovi posustaju. Nije neobično da do 40% pokušaja lova propadne kada bizoni ostanu ujedinjeni. Ovaj živi zid održava se ne samo brojem, već i oružjem koje svaki bizon nosi. Njihovi masivni zakrivljeni rogovi su njihova najizrazitija značajka, sastavljena od keratina, ali otvrdnuta do te mjere da postanu smrtonosna. Kod odraslih mužjaka mogu premašiti metar duljine i spajaju se u podnožju tvoreći pravi oklop, sposoban izdržati nalete i sudare. Od 2. godine života mala djeca počinju razvijati ove strukture koje konačno dosežu svoj vrhunac između 5. i 7. godine. U tom trenutku rogovi postaju smrtonosno oružje, a jedan zamah je dovoljan da slomi kosti, pokida mišiće i baci nepromišljenog grabežljivca u zrak. Za lavove jedna greška ne znači samo gubitak lova, već i riskiranje života protiv moći bizona. Ali ne radi se samo o obrani. U krdu bizona svaki član doprinosi nečim više od sirove snage. Stariji, iako oslabljeni protokom vremena, još se sjećaju putova do skrivenih izvora vode i travnjaka koji se ponovno pojavljuju nakon kiša. Odrasle ženke kruže među njima pazeći da mladi ne ostanu iza, usmjeravajući njihove korake čvrstom i budnom strpljivošću. Mužjaci, sa svojom impozantnom veličinom i spremnim rogovima, postavljaju se na rubove skupine, spremni suočiti se sa svakom prijetnjom, tvoreći prednju liniju koja štiti sve ostale. Svaki pokret je koordiniran, svaka gesta dio je kolektivnog organizma koji kuca u skladu, gdje je individualna snaga podređena opstanku cjeline. Ali, za razliku od drugih vrsta, ne postoji jedan vođa koji diktira rutu ili postavlja tempo. Vodstvo se pojavljuje spontano, kao da krdo diše i razmišlja u skladu. Svaka odluka donosi se trenutno. Promjena držanja, suptilan rik, okretanje tijela jednog od najpažljivijih članova može promijeniti smjer stotina životinja. Tajming je toliko precizan da se čopor prilagođava svakoj prepreci na terenu, svakoj prijetnji koja se približava i reagira tihom koordinacijom koja se čini gotovo magičnom. U toj harmoniji kolektivna inteligencija se manifestira, nevidljiva ali opipljiva, učinkovito vodeći krdo preko prostrane savane, bez da jedna osoba zauzima središnje mjesto, ali osiguravajući opstanak svih. Čopor, dakle, nije samo skup pojedinaca, budući da gubitak starijeg člana ne znači samo ostavljanje oslabljenog života za sobom, već i prekid kolektivnog pamćenja koje vodi grupu u teškim vremenima. A gubitak mlade osobe nije samo žrtvovanje slabe karike, već žrtvovanje kontinuiteta krvi koji održava čopor jaki. Bit njihovog opstanka leži u toj ravnoteži. Afrička savana je nemilosrdna i svaki dan predstavlja dileme života ili smrti. Međutim, bivoli su pokazali da odanost može biti i evolucijsko oružje. Dok se neki grabežljivci oslanjaju na brzinu ili prikrivenost, bizoni se oslanjaju na nešto nevidljivije, ali jednako snažno. Sigurnost da nijedan član neće biti ostavljen sve dok se grupa može održati. To je upečatljiv kontrast s drugim vrstama koje, na prostranim ravnicama planeta, odlučuju žrtvovati najslabije kako bi održale korak. Karibuji na svojim dugim migracijama ostavljaju za sobom one koji ne mogu podnijeti marš, jer bi zaustavljanje bila propast cijele skupine. Gnuovi, prelazeći rijeke pune krokodila, ne osvrću se da vide tko je zaostao. Ali na savani bivoli pokazuju drugačiju logiku. Snaga mnogih može obraniti čak i najranjivije, a ta je kohezija
osigurala njihov opstanak tisućama godina protiv predatora koji se izolirano čine nepobjedivima. I dok se prašina diže pod njihovim koracima, otkriva se još jedna dimenzija ovog tihog pakta. Bizoni nisu sami na svom putovanju. Na površini njihove kože, na leđima i oko njihovih tijela, drugi suputnici naučili su marširati uz njih u neočekivanom savezu koji mijenja način na koji se suočavaju sa savanom. Koja se stvorenja usuđuju jahati afričkog titana i dijeliti s njim tajne preživljavanja? Nisu to jednostavni kukci koji prolaze i nestaju, niti prolazne sjene koje nestaju s vjetrom. Oni su strpljivi i stalni saveznici, ptice koje su sklopile tisućljetni pakt s bizonima. Tek tada, dok se čovjek usredotočuje, volovski pederi se otkrivaju, čvrsto marširajući na leđima divova, skačući s jedne grbe na drugu, istražujući pukotine na koži i rubove ožiljaka poput nekoga tko pregledava beskrajnu tržnicu hrane. U afričkoj savani ovaj savez je toliko star da se čini neodvojivim dijelom krajolika. Volovski grinje obuhvaćaju dvije vrste blisko povezane s velikim papkarima. Crvenokljune i žutokljune volovske grinje natjerale su bizone da skrivaju svoju pokretnu hranu. Tamo pronalaze krpelje pričvršćene poput malih crnih kamenčića, ličinke skrivene u vlažnim naborima buhe koje neprestano grizu i ostatke mrtve kože koji iritiraju i potiču infekcije. Čak i slabo zacijeljene rane, gdje krasta puca i krvari, postaju izvor hrane. Ptice precizno kljucaju, vade i drobe, a kada je hrana tekuća, neumorno piju. Za bizona prisutnost ovih ptica nije smetnja, već nužno olakšanje, jer u svakom kljucanju prepoznaje zadatak koji sam ne bi mogao obaviti. Postoje dijelovi tijela do kojih ne može doći jezikom ili šapama. Njegova leđa i vrat su nedostižan teren. Baza rogova, gornji dio leđa i spoj s bokovima nalaze se izvan njegove pravilne njege. Bivoli se pokušavaju ogrebati od drveća i debla, ali ti resursi su nesigurni, a putovanje ne dopušta duge pauze. Krpelji se čvrsto pričvrste i razmnožavaju se u toplini krzna. Tamo gdje su prisutne ptice, smanjuje se opterećenje parazitima, smanjuje se iritacija i smanjuje se vjerojatnost infekcije. To je opipljivo olakšanje koje se prevodi u manje svrbeža, manje anemije od gubitka krvi i životinje s više energije za trčanje i obraz. Zašto su ptice odabrale bivole za partnere? Na kontinentu gdje hrana može postati oskudna, a konkurencija žestoka, praćenje ogromnog krda je sigurna strategija. Volovski jelen, koji nauči ostati uz stado, pronalazi stalnu hranu bez trošenja ogromne energije u potrazi za njom. Oni koji su usvojili ovaj način života imali su više potomstva i poboljšali stopu preživljavanja. Istovremeno, jata koja su tolerirala ove ptice stekla su tihu prednost. Manje parazita znači manje bolesti, a manje bolesti znači veću otpornost na sušu ili napade. Malo po malo ono što je započelo kao oportunistička eksploatacija postalo je stabilan odnos koji je prirodna selekcija ojačala. Nije sve isključivo korisno, jer ponekad ptice postanu uporne i uzrokuju bol otvaranjem krasta kako bi došle do krvi, ponašanje koje neke studije tumače kao parazitsko. Postoje i rizici kada se mnogo ptica koncentrira na jednu ranu, ali evolucijska ravnoteža pogoduje suživotu. Zdrava jata oporavljaju tkivo, održavaju snagu i zajedno njihova sposobnost obrane stada je ojačana. Ptice sa svoje strane imaju pouzdanu opskrbu proteinima koji hrane gnijezda i mlade. Osim hrane, postoji i manje očita, ali ključna usluga. Volopekeri djeluju kao stražari. Visoko se smjeste, promatraju, ispuštaju kratke pozive na čudne zvukove i svojom nemirnom aktivnošću privlače pozornost bizona na mjesta koja bi inače propustili. Ponavljano graktanje može biti prvo zvono za uzbunu koje vas upozorava na prisutnost hijene koja se približava iz sjene. Nije to nepogrešiv sigurnosni sustav, ali dodaje dragocjene sekunde u svijetu gdje trenuci odlučuju o životima. Slika je snažna i paradoksalna. Životinja teška, gotovo tonu, ovisi o nježnom kljunu ptice koja teži nešto više od 1 unce, a minimalna suradnja mijenja sudbinu oboje. Dok bivoli napreduju, volovski gadovi nastavljaju svoj neumorni rad, utkavši zdravlje u ogromno tijelo. Međutim, nisu svi saveznici afričkog titana mali i pernati. Uz njega, trčeći kroz travu i sjene, pojavljuju se druge siluete, marširajući s drugačijom svrhom
iako sličnom njegovo. Zebre su provalile u krajolik poput živih pruga koje klize uz krdo, pruga koje se stapaju s tamnom masom i istovremeno djeluju poput pokretnog radara. Obje vrste napreduju zajedno kroz iste kušnje, isušivanje rijeka, nestajanje pašnjaka i neprestanu potragu za vodom i hranom. S vremenom je ta bliskost prestala biti slučajnost i postala zajednička strategija. Ali što svaki od njih zapravo dobiva od ovog neobičnog saveza? Zebre pružaju ono što bivolima nedostaje. Budan instinkt koji nikada ne miruje. Njihove velike bočno postavljene oči skeniraju savanu u svim smjerovima, a uši, uvijek nemirne i pokretne, hvataju i najmanji šum vjetra o travu. Ništa ne izmiče njihovoj grozničavoj pažnji. Gdje god lavica tiho klizi, lagani pokret repa ili abnormalna krivulja pognute trave dovoljni su da odaju njezinu prisutnost. Tada se zebre napnu, podignu glave u glas i ispuste kratko, suho frktanje, koje odjekne poput upozorenja u tišini. Ponekad prijetnja čak ni ne izroni iz zemlje, jer je dovoljan samo iznenadni let strvinara da izazove sumnju, a zatim zebre podignu pogled, protumače signal i odgovore koordinacijom koja kao da proizlazi iz zajedničkog pulsa. To rano upozorenje vrijedi zlata bizonu. Puketanje, gesta, nekoliko sekundi iščekivanja mogu napraviti razliku između bijega i hvatanja. Bivoli su životinje ogromne veličine i velike tjelesne mase. Njihovo frontalno vidno polje je ograničenije u usporedbi sa zebrama. Njihova pažnja je usmjerena na tempo, hranu i ritam krda. Zato im je vanjska percepcija bitna. Zebrin alarm uzrokuje da odrasle jedinke na rubu napnu mišiće, okrenu glave i zatvore formaciju. Zid koji je tako često štitio jato ne formira se samo snagom, već i informacijama koje stižu prije nego što grabežljivac napravi svoj prvi potez. To nije nesebična usluga. Zebre ne prate bivole iz ljubaznosti. Hodajući uz ogromna krda, zebre dobivaju sigurnost. Lavovi i hijene procjenjuju rizike i nagrade. Napad na miješani čopor uključuje suočavanje s blokom velikih tijela s rogovima u pripravnosti. Na taj način blizina zebrama nudi taktičko utočište koje povećava njihove šanse da žive stignu do sljedećeg dijela rute. Povezanost ima još jedno praktično tumačenje. Oba biljojeda hrane se travama, ali njihov odabir se dovoljno razlikuje da smanji izravnu konkurenciju. Zebre imaju tendenciju probijati se kroz duge, grube trave koje su često izvan dosega drugih vrsta, dok bivoli preferiraju kraće, gušće površine. Ova komplementarna opskrba hranom olakšava suživot tijekom najdužih razdoblja migracije. Savez između zebri i bizona je u biti tiho pregovaranje između nužde i koristi. Ne postoje trajni ugovori ili primirja, samo ponašanja koja je prirodna selekcija fino podesila u strategiju. Čitava savana pulsira ovakvim odnosima, nevidljivim zapletima gdje se preživljavanje prožima kroz najpragmatičniju suradnju. Ali nije sve u harmoniji, jer suradnja među vrstama, toliko vitalna u savani, nikada nije apsolutna. Ono što se čini kao neraskidiv savez također krije nevidljive pukotine, napetosti koje nastaju kada se interesi sukobljavaju. U slučaju bizona i zebri, suradnja koegzistira s konkurencijom, jer u tako neprijateljskom okruženju nijedan odnos ne može postojati bez sukoba. Zebre često predvode put tijekom migracija. One prve stižu na travnjake, konzumirajući velike površine svježe trave usput. Dok bivoli stignu sa svojim tisućama gladnih usta, većina hrane je već nestala. Za vrstu koja svakodnevno ovisi o ogromnim količinama vegetacije, ova vremenska razlika postaje kazna novog stresa svake godine. Dijeljenje vožnje ne znači jednake pogodnosti. Dok zebre prve jedu, bivoli se moraju snaći s onim što ostane. Težina bizona također nameće vlastite troškove. Svaka jedinka može težiti preko 700 kg, a kako napreduju u masi, zbijaju tlo, erodiraju ga i čupaju mlade trave. Ono što je za njih jednostavno prirodni migracijski put, za zebre predstavlja degradirani teren, gdje travi treba dulje da raste, a kvaliteta hrane se smanjuje.
Dakle, ono što zebre uzimaju od bizona u hrani, bizoni vraćaju u transformaciji krajolika, tihoj napetosti u kojoj nitko ne izlazi neozlijeđen. Voda, vrhovni izvor života u savani, izvor je najvećeg trenja. Kada se rijeke suze tijekom sušne sezone, mjesta za piće postaju arene izravne konkurencije. Bivoli, zbog svoje veličine i kohezije, masovno jure u vodu i zauzimaju obalu. Zebre, manje i ranjivije, moraju čekati na rubovima. Prašina se diže sa svakim korakom divova, blato se uzburkava pod njihovim kopitima i tek kad se mračna plima povuče, zebre se usude približiti. U tim trenucima, navodni savez otkriva svoju pravu prirodu, suživot obilježen i pomaganjem i nametanjem. Pa ipak, u tkivu savane, te su kontradikcije dio veće ravnoteže. Volopekeri, zebre, pa čak i druge vrste koje prelaze isti put, na kraju s bizonima pletu mrežu saveza i trenja koja održava život u pokretu. U ovom okruženju nema samoće, jer se preživljavanje temelji na nevidljivim suradnjama, iako isprekidanim neizbježnim sukobima. Savez između zebri i bivola je u biti tiho pregovaranje između nužde i koristi. Nema trajnih ugovora ili primirja, samo ponašanja koja je prirodna selekcija fino podesila u strategiju. Čitava savana pulsira odnosima ove vrste, nevidljivim zapletima gdje je preživljavanje isprepleteno najpragmatičnijom suradnjom. Ali kada padne noć i tamni plašt obavije svaku travu i svaku sjenu, dnevni mir se prekida, pojavljuje se novi red i izranjaju stvorenja koja vrebaju s preciznošću koju samo tama daje i tada se postavlja pitanje: tko se usuđuje hodati među divovima, a da ga ne vide? Nakon dugog putovanja pod neumoljivim suncem, bizoni konačno pronalaze čistinu za zaustavljanje. Njihovi teški koraci podižu oblake prašine koji se polako raspršuju dok njihova iscrpljena tijela traže olakšanje. Ženke se okupljaju oko svojih mladih, mužjaci stoje na rubovima, budni čak i kad se odmaraju, a tišina kao da obavija savanu poput pokrivača. Ali tišina je varljiva, slabo šuštanje u visokoj travi, miris koji lebdi u zraku, nešto skriveno od pogleda, uzrokuje da bizoni ponovno napnu mišiće, podižući glave u znak opreza. Nešto se približava, iako nitko to još ne može jasno vidjeti. Usred sjena i tame čuje se šaputanje, zvuk koji se ponavlja i umnožava, prvo udaljen, a zatim bliži. Napetost raste. Svako vlakno čopora vibrira u skladu, spremno za neočekivano. Dok noć pada nad savanom, iz tame počinje izranjati smijeh, kratak, suh, leden. Hijene se pojavljuju poput duhova, napredujući s tihom disciplinom koja svaki pokret pretvara u prijetnju. Njihove oči odražavaju svjetlost zvijezda, tijela klize kroz travu, a svaki smijeh najavljuje da je lov počeo. Zrak je ispunjen opasnošću dok snažni, ujedinjeni bizoni osjećaju prijetnju koja se približava odmjerenim koracima i točno znaju koga traže u srcu krda, gdje pronalaze teturavu telad, bolesne životinje i stare ratnike umornih tijela. Svaki je meta, plijen koji može nahraniti cijeli čopor. Nije važno je li meso nemasno ili su kosti žilave, jer za hijene svaki slab plijen predstavlja gozbu s manjim rizikom nego suočavanje s odraslom jedinkom. Ali bivoli nisu naivni. Kako noć odmiče, njihovi instinkti diktiraju kako ojačati obranu. Najmlađi i najranjiviji smješteni su u središte krda, zaštićeni od strane najjačih i najrobustnijih jedinki koje stoje na rubovima, oprezne na svaki znak opasnosti. Ponekad mužjak stoji na rubu, zureći u tamu, spreman jurnuti na svakoga tko se previše približi. Njihova taktika je jednostavna, ali učinkovita. Održavati obranu dok zora ne otopi prijetnju. Usred te napetosti ostaje stari bizon, obilježen ožiljcima i nespretnog hoda. Teško mu je disati, noge mu drhte. Hijene ga odmah otkriju. Okruže ga, uznemiravaju, brzo ga ugrizu s bokova, povuku se i ponovno napadaju. Starac se bori svime što mu je preostalo, baca se u krug, odmahuje glavom, ali svaka ga sekunda slabi.
Krdo se kreće dalje i na trenutak se čini osuđeno na neizbježan kraj. Savana zadržava dah. Hijene se divlje smiju, uvjerene u svoju pobjedu. Ali tada zvuk probija tamu, grmljavina kopita, poput groma koji se diže iz zemlje. Čopor se vratio. Deseci bizona jure naprijed, formirajući živi zid koji napreduje bez milosti. Hijene, iznenađene, povlače se, a starac ostaje zaštićen u središtu, dok najjače iznova i iznova jurišaju, rastjerujući napadače. Bitka završava jednako brzo kao što je i počela. Hijene nestaju u sjeni, njihov smijeh pretvara se u krike frustracije. Starac, iscrpljen, drhti, ali još diše. Ne bi preživio sam. Ali u savani čak i najslabiji pronalaze snagu u jedinstvu čopora. To je pravo oružje bizona. Jedinstvo. Međutim, noć se još nije potpuno smirila. Među grmljem nekoliko hijena ostaje u daljini, oči im sjaje poput užarenog žara dok procjenjuju svaki pokret čopora i traže priliku za posljednji napad. Bivoli, svjesni njihove prisutnosti, ostaju budni još nekoliko trenutaka, njušeći zrak i osluškujući odjeke udaljenog smijeha. Ali sati prolaze i malo pomalo smijeh blijedi, pretvarajući se prvo u mrmljanje, a konačno u tišinu, kao da je sama noć prepoznala da je čopor pobjedio u igri. Kako se posljednji tragovi prijetnje raspršuju, čopor se postupno opušta. Neke životinje legnu, druge laganim pokretima tresu krzno, a kolektivno disanje se smiri. Dok prvi tračak zore obasjava horizont, bizoni nastavljaju svoj marš. Preživjeli su tamu, ali sada se suočavaju s drugom hitnom potrebom – hranom. Nakon sati bdijenja i borbe, čopor treba povratiti snagu. Svježa jutarnja trava, izdanci koji izbijaju s rosom, postaju sljedeća meta. Jer u Africi preživljavanje nikad ne prestaje. Svaka noć donosi bitku, a svaka zora novi izazov. I dok sunce počinje izlaziti, bivoli nastavljaju ići naprijed, vođeni glađu i nadom, nesvjesni kakva će im iskušenja nametnuti dan koji tek počinje. Sada vrućina diktira pravila. Bivoli moraju usporiti, tražiti hranu i obnoviti snagu. Ne mogu neprekinuto napredovati do svog odredišta. Njihova ogromna veličina zahtijeva stalnu ispašu, često zalijevanje i razdoblja odmora. Zaustavljaju se na poljima trave koja, na prvi pogled, nude obilje. Mladi izdanci i nisko grmlje čupaju se sporim pokretima njihovih snažnih njuški i malo po malo krajolik se počinje mijenjati. Tako velika skupina može uništiti cijelo područje u samo nekoliko sati, ostavljajući za sobom trag koji otkriva snagu njihovog kolektivnog apetita. Ova dinamika, iako proždrljiva, bitan je dio ravnoteže savane. Gdje bivoli krče travnjake, uskoro će niknuti nove trave, obnavljajući ciklus koji će hraniti druge. Ali smirenost je iluzija. Svaka parcela zemlje na koju kroče, svaka sjena na horizontu, već nekome pripada. Klan divljih pasa mogao bi biti udaljen samo kilometar. Možda se čopor lavova skriva u obližnjem grmlju. Ništa u ovim zemljama nije istinski neutralno. Predugo zadržavanje na jednom mjestu za bizone je sigurna smrtna presuda. Na prostranoj ravnici čak i najmirnija mjesta kriju zamke. Nakon hranjenja potreba za vodom postaje neodoljiva. Sunce prži, a vrućina im odmah isušuje grla, ali obližnja, mirna rijeka, bez ptica i drugih životinja, čini se savršenim odgovorom za ove životinje. Površina vode je mirna, bez znakova opasnosti poziva na piće. Mala grupa oprezno napreduje, ali mladi, manje iskusni bizon ide naprijed. Približava se obali i uranja šape u vodu, ne sluteći što bi se moglo dogoditi. Dva odrasla bivola promatraju ga iz daljine, ne čine ni koraka. Instinkti im govore da budu oprezni. Pretjerana tišina mjesta ne ulijeva povjerenje. Tada se to dogodi, val probije mirnu površinu i gigantski krokodil brutalno izroni, širom otvarajući čeljusti. Mladić jedva stiže reagirati dok se voda pjeni i prigušeno urla. Predator zgrabi bizona za nogu i snažno ga odvuče u dubinu.
Životinja se otima, udara nogama, pokušava se osloboditi, ali gmazove čeljusti se zatvaraju poput čeličnih zamki. Dvoje odraslih promatrača polako se povlače. Shvatili su na što su ih njihove sumnje već upozoravale. Te mirne vode pripadaju čudovištu koje napamet zna obrasce migracije. Krokodili su naučili da je za ulov plijena sve što treba učiniti čekati. Prije ili kasnije, ništa nesluteća mlada osoba uvijek će se previše približiti. U savani intuicija spašava živote, ali naivnost je s druge strane sigurna karta za smrt. Ostatak krda udaljava se od rijeke uz mrmljanje tjeskobe. Bizoni znaju da ne mogu ostati tamo. Krokodilova sjena nije jedina prijetnja. Kako pada noć, druge sile će zauzeti taj teritorij. Lavovi, divlji psi, hijene. Svaki kutak savane sada ima gospodara i nijedno mjesto ne može ponuditi trajno utočište. Pouka je jasna. Predugo zastajati znači prepustiti se smrti. Tako se krdo ponovno zbija, reorganizira i čvrstim korakom nastavlja svoj marš. Horizont se počinje širiti, a s njim i obećanje da je odredište sve bliže. Putovanje je odnijelo živote i testiralo svačiju izdržljivost, ali kolektivna snaga i dalje tjera čopor naprijed. Grupa kreće naprijed zajedno, ujedinjenija nego ikad. Osjećaju to. Putovanje je pri kraju. Prošlo je nešto više od 7 dana otkako su napustili ispucale zemlje koje je sunce nemilosrdno kažnjavalo. 7 dana žeđi, opasne rijeke, noćne hijene i strpljivi krokodili. Ipak izdržali su. Prvi znakovi da se nešto mijenja dolaze u raspršenim signalima. Šum u zraku, let vodenih ptica u daljini. Zatim izrazit svjež miris koji nosi vjetar. I konačno, najočitije, na horizontu se uzdiže zeleni pokrivač, živahan kontrast beskrajnoj suhoći koju su ostavili za sobom. Sudbina se ne otkriva kao iznenadno čudo, već kao sigurnost koja postupno prodire u krdo. Tempo se ubrzava. Umorna tijela pronalaze novu snagu u obećanju onoga što ih čeka. I kada konačno prijeđu posljednje prašnjavo brdo, otkrivaju sve, beskrajne travnjake koji se protežu koliko god oko seže. Plodna zemlja, koju presjeca rijeka koja vijuga pod sjajnim velikodušnim suncem. Ovdje život buja. Krdo se raspršuje prvi put nakon nekoliko dana. Više ne mora ostati zbijeno da bi izdržalo. Svaki bizon pronalazi svoj prostor. Neki zabijaju njuške u nježnu travu i pohlepno je proždiru, dok se drugi približavaju vodi gdje se njihova tijela ogledaju u drhtavoj površini rijeke. Mladi, konačno oslobođeni napetosti koja ih je držala prikovane uz majčine bokove, nespretno se igraju u igri koja vraća mir u ravnicu. Ali bivoli nisu sami. Zebre, antilope, pa čak i slonovi okupljaju se na istom mjestu, privučeni obiljem. Ovdje bogatstvo ne pripada samo jednoj vrsti, već se dijeli među svima. S druge strane, grabežljivci su rijetki. Velike mačke izbjegavaju ova otvorena područja, gdje su njihove vještine prikrivanja beskorisne. Hijene vrebaju, ali iz daljine, ne usuđujući se izazvati čvrstoću odmornog i budnog čopora. Ovdje osjećaj relativne sigurnosti sliježe se poput melema nakon dana neizvjesnosti, a bizoni znaju kako iskoristiti predah. Njihova iscrpljena tijela trebaju vratiti snagu, a ovo mjesto nudi sve što im treba: vodu, travu, prostor i mir. U ovoj mirnoj atmosferi život se odvija na mnogo načina. Mladunci otkrivaju snagu u svojim krhkim tijelima dok se izmjenjuju između majčinog mlijeka i prvih izdanaka svježe trave. Pored njih ženke ližu tragove iscrpljujućeg putovanja, znakove izdržljivosti, a ne poraza. Među njima su svi veliki mužjaci koji ne trebaju ništa dokazivati. Njihov impozantan izgled dovoljan je da održi hijerarhiju netaknutom, čak i kada se čini da obilje sve omekšava. Neki ostaju budni. Čak i u ovom prividnom raju znaju da divlje carstvo nikada ne nudi bezuvjetne darove. Mir koji ih okružuje je krhak, a na nebu tu istinu objavljuju supovi koji strpljivo kruže iznad krda.
nema neposrednih predatora, ali smrt je uvijek blizu, čekajući svoj trenutak da udari. Migracija nije bila uzaludna. Ostavili su za sobom oskudicu, zasjede, noći uznemiravanja od strane hijena. Preživjeli su rijeke u kojima su vrebali krokodili i teritorije gdje su se drugi lovci borili za svaki kilometar. Sada čopor ima ono što je tražio, obećanje obnovljenog života. Ovo mjesto predstavlja više od hrane ili vode. To je trijumf kolektivnog otpora. Svaki korak, svaki gubitak, svaka noć straha dovela ih je ovdje. U prostranstvu savane krdo je pokazalo da njegova snaga ne leži samo u rogovima, već u jedinstvu koje ih pokreće. Ali u prirodi obilje nikada nije sinonim za mir. Na istom tom plodnom teritoriju drugi problemi tek počinju. Ovdje, gdje je trava mekša, a voda bistrija, mužjaci se žestoko natječu za pravo parenja. Sudar tijela odjekuje poput grmljavine ravnicom. Konačno odredište, mjesto za koje se jato toliko borilo, krije vlastitu zamku. Najteži izazovi nisu zaostali. Oni se kuhaju u samom raju. U srcu skupine napetosti poprimaju nove oblike. Više nije stvar u preživljavanju vrućine ili izbjegavanju zasjeda, već u definiranju koje mužjake ženke u tjeranju prihvaćaju. Razmnožavanje afričkih bivola ne slijedi jednaka pravila. Neke se jedinke pare s nekoliko ženki u istoj sezoni, dok druge ostaju nezapažene ili čekaju svoju priliku. Moć se ne raspoređuje nasumično, ona se osvaja, brani, a i gubi. Ženke, daleko od toga da su pasivni primatelji, provode pažljiv odabir. One traže najimpresivnije mužjake, ne samo zbog veličine tijela, već i zbog snage rogova i čvrstoće njihovog šefa, te koštane mase koja im krasi čelo i otkriva dob i iskustvo. Njihov odabir vodi svaki potez i svaku odluku unutar krda. Kad je ženka prijemčiva, prilazi mužjaku za kojeg smatra da je sposoban zaštititi. Dulje ostaje uz njega, smanjuje fizičku udaljenost i prihvaća njegovo društvo, komunicirajući svoju odluku bez riječi. Parenje s pravom jedinkom nije hir, to znači povećanje vjerojatnosti da će vaše potomstvo preživjeti u svijetu u kojem je svaki dan test izdržljivosti. Udvaranje je suptilno, opterećeno kodovima koje samo bizoni razumiju. Mužjaci uporno njuškaju stražnjice ženki, tražeći kemijske signale koji potvrđuju plodni trenutak. Ženke reagiraju krećući se drugačijim ritmom, usporavajući tempo i dopuštajući odabraniku da im se približi. Ovaj tihi ritual često je dovoljan da učvrsti vezu, ali kada se dva mužjaka slože oko svojih namjera, napetost postaje neizbježna i opipljiva u svakoj gesti jata. Na otvorenoj livadi, pod suncem koje počinje zalaziti, dva kolosa izazivaju jedan drugoga. Prvi, veteran, ogroman, s ožiljcima koji govore o prošlim sukobima. Drugi, mlađi, snažan, s ambicijom nekoga tko još nije okusio slavu dominacije. Oboje frktaju, spuštaju glave i grebu kopitima tlo. Prašina se diže kao da najavljuje oluju. Krdo formira krug i daleko od toga da su uplašene rastućim sukobom, ženke s iščekivanjem promatraju. Ritual počinje oprezno. Bočne šetnje, nepomični pogledi, pokreti koji kao da odmjeravaju snagu bez dodirivanja. Ali napetost raste i odjednom tišinu prekida glasni tresak. Rogovi se susreću u brutalnom sudaru, vibracija se prenosi kroz tlo, tijela se teturaju od siline udara. Zrak je ispunjen dubokim stenjanjem i frktanjem. Nekoliko minuta, dva suparnika se guraju, povlače i ponovno jurišaju. Prašina zamagljuje vid, tamna koža sjaji od znoja, a svaki udah je urli. Konačno, mladić popusti. Napravi nekoliko koraka unatrag, nagne glavu i prihvati poraz bez daljnjeg krvoprolića. Pobjednik stoji uspravno, zadihan, uzdignute glave. Ženke, kao da su čekale, prilaze mu, prepoznajući njegovu pobjedu kao znak njegove snage. Nije bilo potrebe da se međusobno ubijaju, jer po logici čopora nema smisla gubiti vrijednog ratnika. Nasilje doseže svoju granicu, a onda prestaje. Ali nemaju svi mužjaci priliku voditi takve bitke. Slabiji, vrlo mladi ili oni već oslabljeni godinama imaju malo prilika za natjecanje. Mnogi od njih se grupiraju u takozvane neženjačke klanove,
periferne skupine koje lutaju uz glavni čopor. Tamo čekaju, uče, jačaju svoja tijela i klade se da će se prilika ukazati kada dominantni mužjak padne ili kada se ženka usudi pobjeći iz budnog oka pobjedničkog mužjaka. Drugi pribjegavaju prikrivenim strategijama, tihom prilasku, pokušaju parenja kada ne gledaju, riskirajući protjerivanje ako ih otkriju. Većinom ove taktike ne uspijevaju poremetiti ravnotežu. Hijerarhija je jasna, iako ne i nepromjenjiva. Kako prolaze godišnja doba, muškarac stari, umara se i njegova dominacija slabi. Zatim na njegovo mjesto dolazi drugi, mlađi. I tako se kotač života okreće, osiguravajući da samo najsposobniji prenesu svoje gene. Paradoksalno, ova žestoka konkurencija ne uništava koheziju krda. Borba ima neizgovorene granice. Cilj je izazvati poštovanje, a ne uzrokovati žrtve koje slabe skupine. Jer na kraju snaga svakog mužjaka ovisi o snazi cijelog čopora. Suradnja i jedinstvo ostaju ključ opstanka na teritoriju gdje grabežljivci nikad ne miruju. Međutim, ta napetost između unutarnje borbe i kolektivne solidarnosti ponekad pukne. Dovoljno je da se jedna osoba, poražena ili marginalizirana, previše rasprši da bi se ravnoteža poremetila. I upravo u tim pukotinama leži opasnost. Jer kada je bizon izoliran, daleko od zaštite svojih suputnika, lavovi osjećaju priliv. Što se događa kada isto natjecanje koje definira živote bizona gurne jednog od njih ravno u čeljusti grabežljivaca? Mladi mužjak odluta od krda. Možda traži svježiju travu ili ga znatiželja tjera da istraži potok skriven u grmlju. Njegov instinkt ne osjeća opasnost. Mjesto se čini bezopasnim, s visokom travom koja se lagano njiše i teškom tišinom u kojoj se ne čuje uobičajeno upozorenje na prijetnje pjevom ptica. Međutim, ta smirenost budi jedva primjetan osjećaj sumnje. U sjeni promatra lav. Nije alfa i nema grivu, a njegovi pokreti otkrivaju nesigurnost mladosti. Iz daljine prati krdo, odmjeravajući svaki gest, procjenjujući snagu skupine i tražeći trenutak kada se pojedinac izolira. Strpljiv i napet, prilagođava se terenu i vjetru, gomilajući sate čekanja dok uči, promatra i računa. Mladi bivol spušta glavu kako bi ubrao nježne izdanke. Njegova je koncentracija potpuna, ignorira pogled koji ga vreba kroz travu. Sitan nagovještaj prekida mir, lagano podrhtavanje trave, jedva čudan pokret koji bi ga trebao upozoriti, ali je previše suptilan. I baš tada grabežljivac nasrće. Skok je brutal. Kandže mu hvataju leđa stvorenja, očnjaci mu traže vrat. Bizon glasno riče, dubokim zvukom koji trese zrak. Stražnje noge su mu napete, silovito se trese, pokušavajući se osloboditi te smrtonosne težine. Lav kopa dublje, uvjeren da će mu snaga i tehnika donijeti pobjedu. Ali ovaj zadatak je teži nego što je mislio, jer njegova meta nije antilopa ili brza gazela. Bizon je dilj, njegova debela koža je otporna, mišići su snažni, a rogovi čak i u borbi predstavljaju smrtonosnu opasnost za mačku. Dvoboj se pretvara u bitku izdržljivosti. Svake sekunde koja prođe, lavlja rika miješa se s očajničkim urlicima plijena. I mjehovi nisu uzaludni. Krdo daleko sluša. A onda se događa ono što bivole čini silom kakva nijedna druga biljojeda ne može usporediti s drugim biljojedom. Trenutni odgovor. Grupa odraslih, predvođena nekoliko muškaraca, juri prema mjestu napada. Ne oklijevaju, ne kolebaju se, trče kao ujedinjena fronta, podižući oblak prašine sa svakim korakom. Kad stignu, scena se naglo mijenja. Lav, dotad siguran, nađe se potpuno stjeran u kut. Napadi ubrzo počinju. Jedan od bizona juriša svom snagom, a lav je odbačen, vrti se u zraku prije nego što padne na tlo. Drugi ga udari rogovima, jedva ga okrznuvši po boku, ali dovoljno da otvori duboku ran. Scena je nasilna i brzog tempa. Strašni grabežljivac odjednom postaje plijen. Lav se pokušava oporaviti, ali svaki put kad se približi ranjenom bizonu, sudara se sa zidom tijela i rogova. Još jedan napad ga gotovo sruši, a mačka shvati rizik. Krdo se ne raspršuje, a svaka sekunda koja prolazi povećava pritisak i mogućnost da napad završi njihovom vlastitom smrću. Napokon, lav popušta. Posrće unatrag, teško diše. Posljednji urlik bizona prisiljava ga na bijeg. Šepajući odlazi, prekriven prašinom i krvlju, s lekcijom urezanom u pamće. Suočavanje s bizonom bez saveznika nikada nije siguran potez, a suočavanje s cijelim krdom praktički je kobni rizik. Napadnuti mužjak ostaje stajati. Leđa su mu umrljana krvlju,
s dubokim brazdama na koži gdje su se zarile kandže, ali živ je. Njegove rane nisu smrtonosne. Njegovi suputnici ga okružuju, prateći ga natrag do grupe. U brutalnoj logici savane, ovaj ishod je pobjeda. U ovakvim trenucima bivoli pokazuju zašto se razlikuju od ostalih biljojeda. Gazele trče, zebre bježe, oni se s druge strane bore, nikada ne napuštaju svoje. Čak se suočavaju s kraljem predatora i često uspiju. Njihova fizička snaga je impozantna, ali ono što ih zaista čini zastrašujućima jest njihov instinkt za međusobnom zaštitom, ta kohezija koja svaki napad pretvara u veliki rizik za svakoga tko se usudi. Zbog toga lavovi rijetko inzistiraju na lovu na odrasle bivole u tim područjima. Radije napadaju izolirane jedinke iz zasjede ili ciljaju mladunce. Snaga krda prisiljava ih da kalkuliraju, da traže manje opasan plijen. Pouka je jasna. Bivoli nisu lak plijen i svaki pokušaj lova može završiti tragedijom za grabežljivca. Dan napreduje. Mir se postupno vraća u krdo. Ranjeni mužjak se ponovno pridružuje skupini i s njim se nastavlja marš kroz travnjake. Tjednima i mjesecima ovo će im mjesto pružati ono što im je potrebno za život. Hranu, vodu i vrijeme za rođenje novih života i rast drugih. Ovdje, u ovom utočištu, bizoni učvršćuju svoju snagu. Ali neizbježno se postavlja pitanje koliko dugo ovaj mir može trajati. Kakva sudbina čeka mlade rođene na ovim ravnicama kada dođe vrijeme da se sami suoče s izazovima savana? Prošlo je vrijeme od tog sukoba u kojem je čopor pokazao svoju snagu protiv usamljenog grabežljivca. Sada, s neposrednom prijetnjom lavova pod kontrolom i obiljem koje je još uvijek prisutno u tim krajevima, počinje razdoblje relativnog mira. Za bivole ovo nije konačna pobjeda, već predah koji im je dala priroda, vrijeme u kojem život u svim svojim oblicima može cvjetati. Na ovim ravnicama rutina prevladava iz dana u dan, ali to nije prazna ili mehanička rutina. Bivoli ovdje ostaju 4 do 6 mjeseci, ovisno o trajanju kiša i koliko je zemlja izdašna u održavanju pašnjaka zelenima i pojilišta punima. Ovo su intenzivni mjeseci, ne stalnog kretanja, već konsolidacije, jačanja veza, pripreme mladih ljudi i osiguranja kontinuiteta vrste. Osim hranjenja i pijenja, društveni život krda odvija se na mnogo načina. Najmlađi, rođeni u prethodnim sezonama, veći dio dana provode igrajući se. Na prvi pogled to se može činiti kao jednostavna zabava, ali zapravo je ključan trening. Trče jedni protiv drugih, iskušavaju snagu u nespretnim jurišima te vježbaju guranje i uvijanje, što će im u budućnosti biti odlučujuće kada se budu morali braniti od lava ili se natjecati za ženku. Usred tih utrka neki iskušavaju autoritet svojih starijih, procjenjujući svoje mjesto u budućoj hijerarhiji krda. Drugi se međusobno dotjeruju, jačajući veze dok promatraju i uče od onih oko sebe. Svaki pad, svako izbjegavanje i svaka gesta dominacije dio je tihe škole koja ih priprema za odrasli život. U međuvremenu odrasli promatraju. Ženke paze na stvari, ali se obično ne miješaju. Znaju da su te igre potrebne. Mladi mužjaci koji još nisu dostigli zrelost sudjeluju s oduševljenjem, testirajući svoju snagu u kontroliranim sukobima, ali bez nasilja pravih konfrontacija. Sve se događa pod budnim okom čopora koji kao cijelina održava koheziju. Među tim životinjama grupa je sve i čak i u trenucima mira ta istina ostaje netaknuta. Usred ove rutine događaju se izvanredni trenuci. Ženka se udaljava od grupe tražeći prostor relativne privatnosti. Uskoro će roditi. Proces je brz, gotovo uvijek tih, jedva prekidan povremenim frktanjem i zaštitničkim instinktom koji je okružuje. Ubrzo beba pada na vlažnu zemlju, još uvijek omotana ostacima porođa. Majka je brzo i uporno liže, potičući joj disanje, čisteći joj kožu i uspostavljajući neraskidivu vezu. Novorođenče pokušava ustati. Noge su mu krhke i klimave, još uvijek ne može podnijeti vlastitu težinu. Spotakne se, pada, pokušava ponovno. Svaki pokušaj je mala bitka protiv gravitacije, protiv početne nespretnosti tijela koje se hitno mora naviknuti na život. Majka ostaje uz njega, pružajući mu toplinu i zaštitu, dok mužjak u blizini mirno promatra, spreman intervenirati ako situacija to zahtijeva. Uz veliki napor beba uspijeva ustati, klimavo, ali stabilno. Jedva nekoliko minuta nakon rođenja već stoji. U savani nema vremena za dugotrajnu krhkost. Preživljavanje zahtijeva brzinu,
zahtijeva pripremu gotovo od prvog daha. Ovaj naizgled jednostavan trenutak obuhvaća svu veličanstvenost divljih životinja. Nema drame, već tihi, gotovo ritualni kontinuitet. Život pronalazi svoj put, a ciklus krda se ponovno obnavlja. To je prirodni kontrast tragedijama koje se ponekad događaju u tim krajevima, podsjetnik da afričke ravnice također imaju mjesta za nadu. Mjeseci prolaze. Sunčani dani postaju sve intenzivniji, sjene drveća postaju sve spornija utočišta, a lokve, kojih je nekad bilo u izobilju, polako se počinju smanjivati. Trava, koja je isprva rasla gusta i zelena, počinje se sušiti, postaje gruba, lomljiva i manje hranjiva. Nakon 6 mjeseci, čopor kao da instinktivno shvaća da se ciklus promijenio i da je vrijeme da se krene dalje. Tako se ponovno nameće trenutak povratne migracije. Trava vene pod neumoljivim suncem, vode je malo, a obilje ustupa mjesto potrebi. Ništa u ovom divljem području ne ostaje statično, a bizoni to razumiju bolje od ikoga. Ovo nije kraj, već prirodni prijelaz koji se ponavlja iz generacije u generaciju. Pomisao je neizbježna. Ove su životinje stvorene za suočavanje s nedaćama. Ne radi se samo o fizičkoj snazi, iako je imaju u izobilju. To je ujedno i kolektivna volja, upornost urezana u njihov instinkt. Iz godine u godinu, bez iznimke, spremni su putovati stotinama kilometara kako bi prkosili gladi, žeđi i stalnoj prijetnji predatora. Rade to jer u njihovoj biti nema odustajanja. U njihovim je genima hodati, uvijek se kretati naprijed, bez osvrtanja. I tako se krdo priprema za povratno putovanje. Ciklus se nastavlja, a s njim i priča o ovim divovima koji su naučili izdržati i ustrajati u jednom od najnegostoljubivijih okruženja na planetu. Putovanje bizona vodilo nas je kroz prizore koji prikazuju surovost afričkih divljih životinja. Vidjeli smo noćne potjere, majčinska žrtvovanja, sukobe s hijenama, krokodilima i lavovima, kao i rituale parenja koji definiraju kontinuitet vrste. Međutim, nije potrebno ponavljati svako poglavlje kako bi se razumjele bitne stvari. Ono što je jasno nakon ovog obilaska jest da afrički bivol nije običan biljojed prepušten na milost i nemilost grabežljivaca. To je otporno stvorenje, oblikovano surovošću svog okoliša i uspostavljeno kao jedan od najimpresivnijih simbola snage u cijeloj prirodi. Za razliku od drugih životinja na travnjacima, čija je jedina obrana obično bijeg, bivol pruža aktivan otpor. On ne bježi samo, suočava se, napada i u brojnim prilikama uspijeva prisiliti čak i najstrašnije lovce na povlačenje. Hrabrost stvorenja teškog, gotovo tonu koje se hrani isključivo travom, paradoks je koji istovremeno zbunjuje i fascinira. I upravo taj paradoks čini ga neizbježnim protagonistom afričke savane. Bivol je evoluirao za preživljavanje svakim vlaknom svog tijela. Odrasli mužjak je impozantan, težak preko 500 kg i visok preko 1,7 metara u grebe. Njegovi rogovi, spojeni u podnožju poput prirodnog štita, kombiniraju snagu i obranu, sposobni izdržati najžešće napade. Njegova debela žilava koža raspršuje ugrize i posjekotine, dok mu gusta muskulatura omogućuje putovanje beskrajnih kilometara bez umora. Njegov probavni sustav, dizajniran za iskorištavanje grubih, vlaknastih trava, omogućuje mu da se hrani tamo gdje drugi biljojedi ne bi pronašli hranu. Sve u tvom tijelu teži jednom cilju, oduprijeti se i izdržati u svijetu koji ne oprašta slabost. Ali pravi test nisu samo grabežljivci, to je vrijeme i geografija. Svakih 6 mjeseci, kada suša pogodi određene regije, bivoli moraju migrirati u potrazi za vodom i pašnjacima. Kreću u krdima koja mogu brojati tisuće. Međutim, putovanje je nemilosrdno. Od svake skupine koja krene, samo ga mali dio uspije dovršiti. Glad, žeđ, bolesti i napadi predatora uzrokuju smanjenje broja. Ono što gledatelju može izgledati kao rutinski ciklus, zapravo je odiseja, koju samo najjači mogu prevladati. I upravo je ta prirodna selekcija, ponavljana generacijama, oblikovala bizona u impozantnu zvijer kakvu danas poznaje. Tajna njihovog uspjeha ne leži samo u njihovoj individualnoj snazi, već i u njihovoj sposobnosti da djeluju kao jedinica. Bivol je društvena životinja koja razumije vrijednost grupe. Kada grabežljivac napadne, nije neuobičajeno vidjeti cijelo krdo kako se ujedinjuje u obrani, okružujući najranjivije ili jurišajući na uljeze. Ta kohezija im omogućuje ne samo preživljavanje,
već i ulijevanje poštovanja u savani. Lavovi, najveći afrički grabežljivci, svjesni su toga. Neće napasti izoliranog odraslog bizona bez razmatranja rizika plaćanja visoke cijene. I ova obrambena strategija proteže se izvan vrste. Bivoli koegzistiraju s pticama poput volovskih jegulja koje ih oslobađaju od parazita i s drugim biljojedima koji dijele migracijske rute poput zebri i gnuova. Bizon ne hoda sam, hoda sa saveznicima, a to dodatno povećava njegove šanse za uspjeh. Paradoksalno je pomisliti da je životinja koja konzumira samo travu dosegla takve fizičke dimenzije. Dok grabežljivci sa svojom prehranom bogatom mesom izrastaju u zastrašujuće lovce, bivoli su to postigli zahvaljujući prividnoj krhkosti lišća i stabljika. Ali u tome leži misterij i magija evolucije. Priroda nije ograničena na jedan put, već potiče svaku vrstu da istraži granice onoga što je moguće. Kod lava se snaga očituje u lovu. Kod bizona je u izdržljivosti i suradnji. Dvije različite strane iste medalje, preživljavanje. Uloga bizona u ekosustavu je nezamjenjiva. Njihova masovna kretanja oblikuju krajolike, reguliraju rast trave, hrane grabežljivce i strvinare te održavaju osjetljivu ravnotežu u afričkoj mreži života. Bez njihove prisutnosti dinamika afričke savane bila bi radikalno drugačija. Bivol nije sporedni glumac, već jedan od stupova koji održavaju ovaj prirodni okoliš. I tako, nakon što je pratio ove zvijeri na njihovom putovanju, ono što ostaje je slika izvanredne životinje, sposobne da prijeđe pješčane oluje, beskrajne suše i smrtonosne zasjede, a da ne odustane od kretanja naprijed. Životinja koja utjelovljuje hrabrost, snagu i otpornost, kao malo koja stvorenja na svijetu. Bivol nije samo stanovnik savane, on je sama bit izdržljivost. Nije važno koliko puta mora ponoviti svoje putovanje ili koliko ga opasnosti čeka na tom putu. Sve dok trava ponovno raste i kiša pada, bivoli će nastaviti hodati, nikada se ne osvrćući, noseći svakim korakom priču o vrsti koja je zaslužila svoje mjesto kao jedan od najstrašnijih titana afričke divljine.